Toi whatalo whātu I le so onga mai neo le tātou ko kalame peo na amatalia mai wa yastalwai. I le tala po o le whaalinga Our Lady of Guadalupe. Le fu ma fatasi me le Afioga Patele Ioane Ono. Ia o ia fu ia o la ia whaamtatalaina ia tūtāua o le ata leo le whaalinga a Maria I Guadalupe. I le nei lai tū la le tātou kor kalame. Ia le whapio la o loa a le a tu atu le apnoa I le Afioga Patele. Whapio na tau ni aise te talo o wale tātou kor kalame le te amala o Afioga whamole mole Patele. Ia. Mo foi whawhiga ia te ia Samoa, whawhonfong mai e me se fo ia pa ia whaale Ekalesia. No fo Ekalesia mo te tono Samoa e me se tātou tuno. Ia e le nāma le laina e tūlanga fo ia. O ngase malo, whapena na fia mai atanga tau, mai maunga te tele se ia pa ia se o pito titi. Ia tātou vene proklame ma wale tātou sia ele. Fautua te talo tina pa ia Maria o tātou tina. Tātou uma o tātou tina Maria. Ia e sosoni mai. Ia mai ni mako fonga li lei. Tātou whata te ilo na soifua au auna. Una loto maulalo. Me leo I maulunga. Ale loto maulalo. Na mawai malo. Ale o tātou. Sau whangai ola e whao wau. Ia le lo na alo Yesu Kiristo. Mea lea, ia Samoai. Ia tātou talo ia matal tātou ne proklame ia tātou nuti mea lelo tātou whatutua ia le nei image po nei whatu soltina pa ia lo mais whau tāua mo oe maa mo tātou malawa lelo lani atoa ia sua kortama ia alo male nganga pa ia amene Sio walo fo Maria utumor kalsia we ate oe le li manuia oe fine uma manuia oe Yesu fo lo walo Maria pa ia ete nao le tua e tau sia matou tangata sala Iona pone le tua son matou oti Sio walo fo Maria utumor kalsia we ate oe le li manuia oe fine uma manuia oe Yesu fo lo walo Maria pa ia ete nao le tua e tau sia matou tangata sala Iona pone mle tua son matou Sio walo fo Maria utumor kalsia we ate oe le li manuia oe fine uma manuia oe Yesu fo lo walo Maria pa ia ete nao le tua e tau sia matou tangata sala Iona pone mle tua son matou o le vi ingal tama male alo male ngang pa ia Peo lo vi ingal salam tanga e whape fo yon pone so umar whau lava amen Yesu e whamangara mai a mātou sala, mātou marea whii whiri, tai nganga umai le langi, e maisi nganga oe a pito I popo ngatia, sua kutama, le alo, le nganga pa ia, nene. Aftai lau Afioga Patele mo talo le nektai au amtalia I fo le tātou por kalame, ia peo na whaalau I loa fo. O yasu talo waina na whaka amaka ngā ka angufia ia le ata nei po le whaadinga lea I Guadalupe. Ia o le taia nei po le tātou proklame nei fo I tūla. Le ala au ili ai e paenga se furu mo le whaapa Patele. Ioi. Le ala whapeo na au ili ai. Le tā ua o vaenga se furu mo le whaadinga. Ia. Ia lei. Tō e la Afioga e. Ia whai sa mo tō whaafonga mai mo tō sisia e fo I lunga TV tātou watanga. Pole image leo kwa Lady of Guadalupe. Ia, wale na o se ata. O ka ua le nei image pole nei ata Maria. Pole whaadinga lea Maria Guadalupe. E o loo iei tutono le afo le scriptural aspect ma le theological aspect. Pole whaatusa. E ngau niaka hoka kumakamaka. Ke lolo loko I ora. Le ke lo sia le o mai tutonu I ia mare man kuspa ia fo. O lava le ka le ka kikiro e ngai ko kombe ale ala ka e a ko e. Ya ke vai ilimete tas ya. Mai ali amata. Ya. O ngi ya ka ia wa. Kasi lima ko gas fa ali Maria. O fia ngi kau sang. Kasi lima ko gas. O winga o lima sala mo kupu kupu lima sengkuli a. Ya, wa le lua fe lua lima ni. Lima. Ya. Pues lima
sa lau kausanga po le ongo sa lau kausanga kanu faali winga ele se me fongi e fongi ya la wa nga ya isi faali nga ya ya faali nga ya ko ya si ya faalo la ele ama ye kele le ngi ku langi e tato mai le ulo malava pena ona le akare la ka ngai ya ka kongo ole tau ole mele ole internet male penga te failangi male new technology ya wasa ko kule va ngi me ya so ya na fa lo mai mai fa mai ko da o maloa ya ale la ka ko kilo ni ya fia ngi ya ko da lupe kelo pilgrims le fela ko malanga sa ngai o fa usale o Mexico ya ko ole ka ua le moni ole akale ana Afioga Patele o mai ape ya o mai ape mo fa kasi di matultas ya le la ka mo me ale akale ya tato tempe e fou fe o le ua e fou ke me fe le tua ya po le fe awa le tua mai am tanga e ale la we awala ese mo mo nga pe am ka ko le ya o ka se ke Paula ka ke le fa linga Maria ka ye kala ya Maria ko un kuspa ia ale tradition ma ka le foi po tu e dua le Ekalesia Katoliko na o ngai don fatu tu le kuspa ia mal talatu po le tradition living the living word of God, the scriptures ia ma le living tradition I ele ka talatu e wala asia ya fai ma komisange la fa mai Yesu fia lua fa ka sankalo ta ngo fia o lo chino le ka ngo fia o lo toto le lua fa ka sang ko fa ku Yesu aya ale ona fa ngi ma komisange ana so it's a living tradition fa penga ko ya ona le Ekalesia Mari e de fa pe se kala ka wange ai yo o me mo history fo le nga ma ya ve ko museum no o Maria le so fu mai pe ama o asiasi mai pe tato ele o ese se fe o lo mai Maria ese fe o alan tamo Yesu ko so Maria le Maria o role of Maria na renga fatanga it's a supporting role support na tama lango ia pe fo nga ka nga sentene Maria e fasingo umanga o onga manga falinga ya Yesu ila ya kale la ya fio e Yesu pe un kakalo la solia she is a pregnant woman e falinga ya Maria o ela pregnant o Yesu o le tua no lua personal tasol pa o le tua so God is here he is present falinga ya Maria ya la ka ora e kakala ya kai boy foi la ka wa foi ya Yesu ka kuye ka po mo le ya ta po mo po si mai pa il tatu o fa fonga ma ni tatu TV na epe a po si mai ya te nga fa mu mela ni fingo fia a makama ya e tuanga vale sa o ina ka sigo ko sa ka sufa le wala nga tatu o ai ya la yelwa nga mo mo Our Lady's hair parted in the middle and hanging loosely indicates she is a virgin maiden. How does how does a virgin become pregnant? If I make a call, I will call you Maria. And then I'm saying, she is pregnant with God, which reminds us of the mystery of the Annunciation. E kusa le ko fa makala mai vo ia e miskelio la nantish dinga ia la vo melenga so la ngelo le so ia Maria filio le ko yo fa mai Maria ui o ia ngi o le ka so i ko la puia ana fera ya fa mai ia tala la ngelo lo pui yo fa mai tala la ngelo awe te fefe o lauto e mai le ngang pa ia o le ngang pa ia lon tolo persona tas tolo pa ia o le tua le
Não, olha, tô mais de tua. Ele mais tangat. É, mas caraca. Wa kasi de mai ngau de fa bunga si seis. Ya. E Oleh mai o kama Yesu o Yosef. Ya, kama fai. kama fainga ole it's a lawful o tu la fone como Israel. A fa ngau te mai ta ele storu. Yeah, the curse. It's like a curse. So malaya. Ole mera lenga pui man ko foi fa mai Yosef to. Era o lo ele so o di ko le Maria. A walu dola we. Tangata sa loto mai ele walu foi se kuska e fa ke le mo ko Maria o pisaisis. Kau lalu kakero foi se kengo Maria. Ya ana walu we la ngai makangai foi ma. Aya fa la mo foi mo ai. Io mai le tua mai Yosefo ave Maria o la wabanga. Yang mikir yo Yosefo ya tadi dia tua ya ke maro sun ba ko mai o dia tua le yang yo lo la ia o Yosefo ave Maria mau na tolu fatu la fo dia la ngale ngino na foi la fa ponga por la fa mau ya ma ia Yosefo o le tama o Yesu o le tina o lo tolu o Maria fa tu la fone tu sama tu manga yutaya nyala melanga o kama fa dia fa pesca a biological father nyanga ko Maria mai nyanga Pai. mai e tua o ya to o ele o ke pole o la to mai nyanga pai o puia le sa como le miskerio le ko ele fio le angelia Maria pe vola le ko kala mo mai fa kusa le image of Maria in the mystery of the Annunciation. Well, you kai lo nge le Maria le carry la carry ya Yesu. So remember if our ladies here parts in the middle the culture Aztec o se kasio tribe Mexico ning fa dia nampa ia ele kamalo Juan Diego kako kambanga ole Aztec foi fa anga foi kan kapis so very humble man but o Maria la le pe que Sicilia te sa mo le lona mo aulua e foi longa Pe silva vai lona ole kunga male anga Aztec Mexico fa e loi ka ui se vai mai lo ke mai ui o tau po e loi nga con malo ya io pe for da tro intia la ko culture ne vai me vai pe tu mai il mumbu pe ai men nga pe wo fai porque pe e man me e fa pe for la Aztec la ko i tamaita a fa pelace lungo le uguri tamaita kaupo aya se lu ngare o que le lo les ko ya se por vera se ve fa afro ya but on me kawala le o se lu baile o tu mana Aztec que ne fa pela ko se lungo la ko tapo le fo lawa fa ali me malu oui ngala Aztec ko Maria e fa ali ka Maria e fa mai fa ali mai se lungo le Maria usa le was sa Maria o ia le Aztec esse no kaukia na si le fo la le Mariology e te o Ekalesia le afo o theology of Mary o Mariology e che o che le ha tunu foi me contextual theology o com foi ala tunu e fa e contextualize Maria o che le Maria ma ka ko pela Maria Fatima o ka se o lei o mi lei su pat e fa penga ni Maria ya in ka ko nge ya isa mo e voen ka com foi ka ko se Maria pe ya e foi mo me ole ngon me the rope Maria io me le ia ko nga vole fa o foi Maria e ka com foi e mai ka ko culture e fa penga ia langa la le fiwa ka ko foi fa ni mai Maria ka ko culture
Se ku mai musonga ia konga wona ya. Ia, au lea la. Ia whaari mai Aztec. Ia, ko ngā fōringa lea. O le point mua, le waka o mai ai, o Maria o le taupou. Taupou. Usa leo ka koe fo ia ngā Maria le taupou koe whai. Roa mai ai. Mary is a virgin. Ia. Ia. O le waenga mua na. Ia. Ala ka se e ku le waenga nong na lua. Lua. Okay, scientific analysis has shown reflections of people in the Virgin's eyes, just as any human eye would reflect. There are 13 total figures, including Juan Diego and Bishop Sumaraga, that form two scenes in both eyes. O si me ko kia. Le la ve ai. Ai sila mai multalo yo maka. Pa fonga sambo. E ke mai mai reflections ile. Au ki kilo po ya e foi reflections ngai e me ko mi pise ki waka. Ila me ke wa la pe me ko. If you look at the person's eye. Asia, nangal makaola. No le ola no makole ka feo a. Fa kusa. Me nga pepo. Kusa pe ya la so fu Maria a. It's not just an image. It is Mary. Reflect me ia ka. Ego ai. Le bi ko. Ia nga ham ko mai le ngo ko mai le reflect mai le ia fo dingo le pole ma wan Diego. Ia fa me ho tanga tamana ko mo di mau ka ko wo i ko. Ai ku ma mau. Ia ke le ai so ki. Chul. Ia le ku ma Maria ya. Ko ki ka fa pe me. Ola, me ke mau. Yes. It's like a living tissue so maka. No fofongia. Ai na Maria so. So le winga nga le me. Ese le fa mai i. Ia ka ku ko ia le reflect ai le. Yo ka kai. Ka ke wa ko le ku mai ka ko because o meu maka pe fa ki ki maka sta tel planta ya we fa pena. So that's the significance of number 2. La ia le ka Juan Diego. Io lei Juan Diego mare kamale ka ko mu le bishop Sumaraga. E ma ko dia la. A foi ko o ka le ya. O ka yang le kongo le ka le. So winga pe fo ringa mai pise me puaka. Ala la ko o ko ki kilo ka la ki lo ko wi Juan Diego ri le ko mai ma. Ese pe fo ringa se TV fo ringa fo ka ko kinga. Wala nga le fa mai se fulu ko le fikas es ele o ka o mai le pe fia con ka ko sa ni ale fa mai include Juan Diego ma Bishop Sumaraga le ko no mingo iska ka yo ngai lo po penatino les ka ia le anko Juan Diego le malo lo ne malo fa malo lo Maria ya oi iska ka po mi fa au iska ka po no pi fo ringa mai au ka maka I fo fonga o Maria le ko replay mai ai me le sila mai Maria le ka fika ko ka por me ya le po le vanga maliuia Juan Diego maliuia el bishop a ka maka fa ku so Maria la pa le li me ko ka le emo mai le so le ko mai ni le record de Maria ilang silsila yeah 13 people 13 figures here include Juan Diego sama so lo vaenga no luanga o le aka le o fonga tatu tina pa ia o uma le vaenga mo muanga e lo ai or ka Paul se le serungo o lo na ale o mai le o reflect ia tangaka I fonga Maria mai ta vaenga no ko one can see a cross in the center of the medallion that she carries on the upper part of her dress.
ko sisila tre numero to la fanga ile au nga i la roi fo le ua tata tiamba ia o lunga lai nga ia fa mai ele medallion e va io maria ia a so lo kan e lunga lo medallion nga ia ma le pia mai le koluse o fo Yesu ia ala le wingo nga me manifest her consecration to her son Jesus, whose cross reminds us of both his total sacrifice for love and the moment when he gives us Mary as our mother. Ano wing? Apa fa ngayon? Pero kuspayan me. O koluse le e fa mangako mai le lofa o Maria ilang tama malang commitment ilang tama malang fa ngata ulanga le nga. Na fa lungo kalvario koluse. Le le aso le pia mai koluse ilang medallion na. Ya e fa ka mai ka ko. Ese kawe ya Maria o koluse o nalo. Ye nga ko fa la tanga lo lang ya le fe mai I ole inga wa ngal koluse nga fa ya Yesu. Ya apa ya upukama vai Yesu. Ya mai woman your son. Behold your son. Behold your son. Ya. So ke wa mai Yesu Maria lona tina e fai mo tatu tina. Lalang. Ya lalang ya ko. Peke fa ko ya Maria peke fa ko o tina. O tama Maria. So kasila kawala ngale medallion dei I o ngale kikole ka ya pat apa ya na sisi ya ko kala ile ya ko luselenga ya as our mother the symbol of the cross was seen on the sails of the Spanish ships e makauliero mai los Spanish Spanish na ko ile lengo mai kala le I Mexico e o mai la mai mana kowa o I me o ye o pio seios ko se va I la ko fai la nga la ko na o mai ole va ala o mai mal ko se no kala de ile a Yesu Cristo ya le fo la wa pia mai ia Maria mana fa I ko se ale kas como viva ele va pe se fa le ko se fa tutto I Maria ese fa ko se mai mal au Spanish ma Spaniards I lengo mai mal talali no winga e ai ga meu io e pe fo mai ngal dia tato eu mai o que eu missionale mal kala dia ka ko o le va ka ko wona ni polo ingole go fo mai sa de yo la fitu fa eu samo ka ko culture eu winga match a meu ele fula ia ka kulia no fa le wa ngona sa mo le lo o ke la so ai fa me le o ko si ma ya ko fa me le o la tosia ya la fa o ma ko ai o le he va ole vela ka ko sa o vela sia ko kwa a ko inga le a veces si me inga o ka lo ko na yo e fa pe nga lo sa mo ya ele mi vona wa ko mo sa fo solo la ho yo la ka sia ai e mo kasi ka ko ele ning fa lai ai mo mai pre ma mo lai ko ka ko ifo ke le mea ile o la tu fa na yo le ola na oi ola ka fio ke le me ko ke ma o ya nga nu sa ye ya ngu nga se wa koso pa koso fai fale piliki o de lo ko ka punga prove ko amore fo me ora makau private le langa privacy me my wife my children power Oi ko aku fa mo mai lenga e ela foi me ai ya al mesa pe ku fa o ko ye pe so ngale lengi sia ka kom se kom bere foi e ku fa a sa oro so que eu ko ma bo e capo ya ve mo lo mo ku fa ya pe si certo ma esca come ai e ku fa ya la ye se fia ai samo e fa pe na sau fai was ko inga nga mo ia mo fa kai nga ku fa
Koe sau le siaso wone ku. Ke man koe ke mako ya ka makongi ka ele vai makai. Maka wa ko was o mai ya au fa mo ka fo na me ke. O mai ku kala ko wa mai email vai wa mo lo fa lang o e vai u. Ya nga ko ku mako ku la ko mai foi. Si va mai mai. Ya ko ko maro. Ya ui ema oi pas me e kinga oi lo wa te wa ile me asamo e ke o pingin sue ena nga sa we ka e lu Le Olaf kufa Olaf tu fa e a Maria ya fa pengario la nga Maria Olaf tu for Maria no nga humility ya no nga alo fa ye tua no stai Lan men fanga mai alfata o Yesu ya ka o mai de vai ngaron non fa The Virgin's identity as a woman of heaven and earth is affirmed by her garments, color, and decorations. Her reddish tunic is the color symbolic of earth, while the star-speckled green-blue mantle symbolizes the heavens. Ya, kau kalangan ni, long fa Ya, layan sa on au fe. Dia ofulia kala lo Maria dia pi pulu Ya siap samo pi lang me maka. E pi ngai fe mo mai langu pi langu yellow. Ya mo me fe tu. Layan fa dinga ma le winga mo tato me nga e ofulia ko tina pa yo Maria. Yang fa dia ya wanti ko. O ya ultimate tai mai langi. That's the heaven. Or the language of heaven, blue, green, yeah. Makumu feku, ofeye feku, olungan laki. So that's the significance of Mele or Maria. Esau mailang, feel mailangi. Yeah, people kalau ya outang. Pula peorela. Ya, tu sana le ofu mai Maria. Ya me vola ngal au kau. Ya go ya pia mai ya na. So everything connects. Ko ngeki uman ka ko fatu tua. Mai sana le image leo au le di kwata lupi. O lo so o le have so ka imali le lawele. Le lawele. Ya ka fa waula fevo. The mantle's color indicates royalty. Ya, o colorful dia mo kupu mo. Tupu mai tai ma tupu. Ya le ofu mai ka ko kinga pa ia. Asia. Ya, o kan mo pa pingofia. O Maria, o le tupu tamai tai. O lagi male rarang. Dan miskedio. Skedio 5. Fa palenga le o Maria. Ya vei o ia ma tupu tamai tai o langi. That's the mystery. Miskedio fia. So what in game me uma so ole ko uma le mitre ka se ka kamtala. That's why it's a scriptural theological based area for the fact so it's not just an apparition. It's not just an apparition of Maria. Ka ko wi Maria le mo la ki polo la le pa me. No, e ke le fi aulia me. It's a theological message, scriptural message. Ya, Maria le mai. So ta ingo tato le langi, malalo lang. Kasi mga ngayon, ya, mafuay siya. For my sins, only the Aztec emperors could wear clothes of that color. Nangawin nga, mafuay o nga, for my emperors, o Aztec, por kupo Aztec. Le tribe nga. O kung nga, langu le, la e ka mga nga ako masis e fu fali mai Maria ko le fali nga me e fu fali mai ora o fu mai ka le la nga Maria ko ai le sawa o le royal le royalty ya o for the Aztec and then the Virgin Queen of Heaven and Earth points us towards the truth that God is love
and mankind is the recipient of that love. Io e ka mai ka ko le rofo le tu tangata. Le ngaka le rofo le tu tangata au ka mai ta tu ka ko ya ka ko le receiving le recipients of the love of God. And le rofo le tu. Tau kia a makawio Maria ele se kua Maria tato aku fa fonga wa aku fa no mai makala ia royalty kupu hoi Maria le kua le a Maria se tua a le fa dinga Maria le e la e mai Maria o fu fa tu ta le lan e ka mai e tato Maria mai le fainga le tua malo na lo foi tanga wa Maria tanga ta pe o e ma ka ko ma aya mai vai il fa kupo le tua fa mai le tua Maria, very humble human being ya ma ale ya ma foi nga ma foi nga fa longa fa tupu ya Maria so e meu foi ya Maria foi ya ka ko uma se pa ia se ilo le ese ilo le sala ya alo maro la velo Patele lo ka o ko le numero 5 ya. The 8 petaled flowers symbolize the day of new creation. The blossom is in the form of a hill, the stem is represented as a river, and hill water represented the concept of civilization. The hill represents the highest point of encounter between God and man. Viewed ka ora ya ka ngapai nga ese ka pamtala. Long winga ole ko ele ya ka le la iyo Maria si fo le kai le lima. Ya ko si sila menela bi au le sila la iyo o Maria le tutonu Ola e pe ke ya ka yo mo fungana There are particular fuala aungi o i Mexico. Nela e longa winga le. Nela fa nga mai I. It's like a hill. Ya cafe mai le vai. Ya it's the highest form of encounter between God and man. Mele pese hill. Yo lunga la hill. Cafe mai le vai. Cafe mai le vai o le ola. A lunga hill. Le na fika wel tangata mai tu. Pia vong yo meu mai ali so kuskoi fen fero e mo se male ku fongan mama fen fa ali Yesu ya pekero o ya kopo mayone o lungan mo me for transfiguration so ele so ku mai amiske yo transfiguration ya o ya fo li simere ya o felen la ngo ku mi ali Yesu o lungan mo ya lungan mo ele foi lá mai o lunga mo e fica o ele tanga tambaletu because me ngai com pispa ia ka mai ka ko lunga I Jerusalem asa Jerusalem len man ba e fe lo ai ele tua mon tanga tan man so ese ka o le foi lá mai se vai que o fam talanga ia mai ile just looking at the image of Maria ya mawinga o area mafailonga ye mai symbolism ya le kele yo le onga ka ke mo mai theologically and scripturally based me umai ale sau ya wo ile kalau ngare vai kai mo Frankfurt la kurus la kurus le mai umai aku kia ka fasa viewed upside down, the flower or the stem takes the form of a heart, source of life, which belongs to and has its origin in God. So Jesus' heart becomes the ultimate sacrifice to God for the salvation of all humanity. Kawil media. Amangingol ba ay kusa. Ole hiyo. Pi fa pe. Persi mo. Pi la kile la lo pi ile points. I can go and you le hiyo le. And you fa pe. Wow. Wa hat. A form of a heart. Or faku. Lera fa mai. Or wa vera or the source or the faku le. It's the source of life. Yeah, which belongs to and its origin in God. Sa o faku le. O le tu. Sa le tu. Lela ela ya Yesu. Yesu la le carry Maria. O le fatu na le tu.
anga fienga ko fa malu fo fe ko misanga pa mai Yesu la polo inga ya to ia o to fa fan fa fan ya ma ko mai fat hat ngai wa ma urunga lo fa le mo urunga mo lo ko se be mo ai se file mo mo ai ai ma la lo fa ke wa ia mo ka ko ya peace calm ai mo ka ko ni fa fan pela le a mai Maria ya apea o fatua o le tua o Yesu ka o fatua o le tua o Yesu lo le ya la wa fi mai Yesu the heart of God the ultimate sacrifice ya nanga ke yo pui ke le ko ya makanga mai le tribal Aztec afu amanga o le wa ngai o Aztec ai la ko fa ko kwanga mo ai o mai le Christianity amanga appears la ko olan me foi e mo sia e kikila ko le san wa ko ponsale de la fe no e mai so mas kam kikinga mo so te mai fa wel fakwe e fa ko na e nga mai ya wa ko fa fonga sa mo o me mo ya ye ngai ko nga tribe o ngai ko i mo ni yo mo me nga ya mai le fa ko ka ka le la ngwa na ko ko se ya ko se o ko ya fa ro ko ka mai na fa ya la ya ngime o pa wa fa ka ya ko fa ko se ya ale ma mo yes ale mo fi mai to ya ka ko ya wa pe ko si ko ma si fa so le mo ana ko e fai per me inga ya appear sai no ngai fa ma ye pe le tu ya but this we all know that yo me fa ngu ponga ya la wa fi mai Yesu ma lo kusa fa kula re Yesu ma yo Yesu no ko lu se ma sa an to o Yesu o fa to le to nga ma li lu ko lu se so ye ke fa nga ka la nga mangu ko Israel ai ngai mangu ngai mamoe na fair ka ulang apa mai Yesu o lava le ko Yesu se me penga ngi mangu mangi o foi fu meo ela avea kasia fa o Yesu wa ver ta ulang le Yesu ya e fa penga onga suye ka ulang uma suye fo me ka ulang le este o le fasio ka de ko e fa nga fa ko yo o le ko mai fasio ki ka ka mai ki ka mati tu ya avea ngal ka danga Yesu lon ko semlon mali ya fai ma fatue ya fa tangor fa tangor kai pier ka ko kala fuli ya kali umari ko finga ai nga di nga ye fola no ya tadi inso ko fi ya ma ya presenta kulong kama ya ngang pa mai oso lo ka ya la le ya ma I go la umai umai ye ke ko fa yen media o wow samo ya kai va penga de ka de va penga ona ko kai lo no Our Lady stands on the moon. The crescent moon symbolized the Aztec god. So le awai I ngofa Mexico. Quetzalcoatl. The feathered serpent moon god represents darkness and evil. Ako sisila ko le moon la le ko Maria. Ya o moon mo fo yan mga le lang pa mai le shine. Al moon ya elang udut. Ya ole winga le moon le ako salanga o mangu malo le culture le Aztec. O mangu malo la le darkness. Mangu malo le ang sale fingo o ko ngao singa ka urang e fa mai o lo tangata. Isi mesa nga me. Ya saulo le Maria. Saulo Maria ku o le moon le. Ku sole moon la le Oya, ya represent the moon, the darkness, the sin, the devil. Ya le osa Maria, tu uma, ya nasubia ila, ya le masinga le, ele masinga ole tua, menga, finangalo ele tua.
So the virgin's shoe, which appears over the moon, has no color, but is simply the raw tilma. This is inexplicable. Mga winga, ya, may ilang sisila ko awal tato tina, lai kulung ole masing fa iya pisi fa. Ya, lo aku longa aau. Ya, lai pi fufiel tilma, na hol tilma. Merele la elio ngapa iyo Maria. Ya, elio le fa may inexplicable long winga, it's a mystery. It's a mystery. Along or kulangayo le tua Maria lunga le moon la, le black moon la. Ya, ole kuai kingapa iyo Maria makau dia. Ole moon, black moon, ole fa lunga fo ole tua o Aztec. O lako wang salam lako me yang fai tangata ma pasiu kanga ma avi fa fo lako fa. Ya le la wa fio mai. Ya, na ka ke o kwai. Kamalai kong o Yesu. Ya, o malamba ngalo langela. Ela fio mai ngake. Fa mai ngale. E pong sale o culture le. O ko ai Maria lunga le. O masinga le o ia. Le ururi le le. Ne ia popung ye tangis. A mai ma malamba Yesu le. Ha? Ole la ka o pren mo melo la le ka mai fa mai. O Yesu. Ole amatanga le o se. O se afo se ola fo se mafofonga fo tangata Aztec pio se malamba le la mai pung sa sai. So ya ole wingalanga le moon la black moon pa pengi se ul po ya yo when it looks like a pink se ul po yo and ya ole moon kama ko kemile fa ye moon okay. Ya oleh number fitu kaya. Number fitu. An angel with eagle's wings supports the mother of God. The eagle was a bird of the sun. Here the angel is the messenger of the Virgin. The angel wears both a tunic of the same color and a brooch like hers. The angel holds her mantle in one hand and the robe with the other, signifying the son she bears is from both heaven and earth. Ya, si pula angel lai lalo pi ko lalo liata. Se angel pepe le fa peonga au. Lai kangole le sionga lima ile mantle la le feku ya le langu me maka le robe nga Maria. Le kangole sionga lima ile ofule Maria tutonu. Maka ria la ole ofule fa fo le pulu le lang me maka tina pa io Maria represents heaven. Yo maka mai o mai langi ala o fure ko ngi pe enga le langi do to si silati ai le u fo e le si di mo le angelo le represents earth o le langi ma le langi e la e ta tutina u el angelo le si o fu le representing le langi e u le si pico le si o fu representing le la langi la le wingo le me o tina pa io Maria wa mai fatasi le langi mallo lang lo binga fo ni mai ele se ni ele se moi wa o que sianga le Ekalesia ka ko mele fa ni comme ça ole a fo ole malang no le fa mai moi pilgrims of e you peli ya hele ko malang ai he mele malang ai ka ni sila ya e ka ke malang ai wala. So there is a connection between the earth and heaven. Ya, for that kat mai email Ekalesia Mary the image le Guadalupe is a connection between heaven and earth, God and man. Na ka upe yang eru. Wongi fa mamu ni was ya. Sorry, ka filin me mamulu. So that's the theological underpinning of it. So ta inga le langi malala. Olmanga ya ya fa yo fa fong mo tato tu ya kaselo ki kilo mo olo umambe nga ni fa kala mai patte baton angelunga hei ka ko makambaka ka ko o ka kalo le image le ya ya ko ala man la mai le ke le o nga le mai fo ko ole
le ngumel fiku leo ka ya ya o man me fi ya le la ka se e kulo de Our Lady stands in front of the sun. Our Lady stands in front of the sun. The sun symbolizes the greatest Aztec god. Ya malingo kilianga. She announces that God is greater than the sun god. O le sun. Leo ka kan nge ya. O le puanga o Aztec. O Aztec. Ako pong sama ni sa mo to. So ki mas kan kan meron pa. Ya ese ya au ko pulo mala. Kai gua. Ya, kusala ola ko le sun. E me sapa ta ke me mangama mai pula mai la. Ya, le ola ko sana le lo sama le image. O sama dia. Ku mai lumor. Wa me kelia le fa peka ku si a. Ole sun. Ole sana. Ole lana. Le sama dia. Pupungi le la. Piko mai lumor le la. So le foi Maria la o eco usa mai Aztec ko kore ya e pico ko ya asia o le ku mai uma Maria but the male sun god o le sun god o Yesu le ko la wa Maria ele crea en ko lai ngai lo le tuo nga foi ko ka no mai Ese le muka uki ore. Ia famka kalanga. Ia le fuka ka o ngumela var. Au le kele le o nga fa re kerosia le. Io. E ma amese mai kuspai. Fa nga toki. Io. E alo ni ka usa o ka o ia Maria le. Ai lo fion Patele. Ia. Wa vai ko ka kai. Le. Ia. Eso soa il fam kalanga ma ka ko wi lingo le akangi Iyo. Fa linga le ma ko kur ka vol va aso asa ko fa wa lava fa am kalanga pe ona tauti nga ele o fiongo Patele fa makala ya kelio me ta u lo fa ar me ya ai mori fa ta ile o fiongo Tai. awone ngalo mai mo ele sorua ele tato por kalame tayo ele tato por kalame le e winga ele faalinga le Maria e Guadalupe ia ai after tele le fion after fo ia ele tanga luenga so fo mara loina mo la mo fai na mai mo mai tato kulanga ia ai after tele le fion mo le por kalame le yaso to mo foi se fa poponga ele wa yaso asau ko ele la ufiunga se talo fa mai el tapo kalame man fa loro Patele Ia ko tai samo tai mo lo fa poponga ya ngele tuo pe ko tol ni yaso ya mo au mo muri au lo finale me o mai pa me mo yai tanu me ni fa tai fo tato TV na o tunga renga o nanga pe pe ya la fa i ulta tu o ta mai va sfo o le ingal tama le alo le ngang pa ia pe lo na vi ingal sa le tanga pa pe fo yon pone ma so uma fa lava amen Yesue pa mangar mai mato sala la ve mato mele fi feli te tai ngang uma le langi e mai se ngang o e apito e poponga tia Maria el tamai tai o Guadalupe tau si mato sufa ya tu oi il suapo tama le alo le nganga pa ia amene ya al tato por kalame na mo le yaso tu tamai le yaso asau fa soi foia